إنه كان غفورا رحيما. في آية گو خود تعالی گو چه گو او خدای گو سر آسمان و سر عرضه دزانه اوی خدای شان دیه. بس امکان هنه کی ولو چند مینا کا بدن ویگا چه علاقه زانبونا سر آسمان و عرضه و شیاندنا قرآن پبهیا معناوی چیه؟ يعني قال لك سر عرض وعصيمانة دهنها هنا قو إنسان بي نزانن پشتی زمانکی و او سر درکبن او سر قو هانها دوی عصری درکتن 1400 سال بری 10,000 3000 4000 سال بری کسی نزانی بو و هانها درکتیا هانها جنو کفش بویا انسان بسر واسر راببونا اب تشتی قو انسان نها بسر ببونا قرآن 1400 سال بری دبیشی اینا خوا هات فهمه گو اب قرآن نه کلام بشره نه انسان ایا لولا نممکن بو گو انسان کی 1400 سال بره سر نه زانبه نه محمد زانی بو نه تی انسان کی دنی گو نه خوده وا سر جره بهجه نممکن گو او زانبه میناک ام چن میناک بدن ویگا 1400 سال بری کسی زانی بو گو الهوا یعنی وقتی گو مهو 1000 کیلومتر 10,000 کیلومتر 12,000 به چند هزار کیلومتر مهو بعضمانه و بلند ببی اکسیژن کم دبی اکسیژن نامینه ایدی نفس مهو بناچی ونای بهنا مهو طنگ دبی قلبه مهو تسکنه کسی زانی بو تو کسی نزانی بو اب چند ساله گوهاتی فهم کرن اب 6 ساله اب 6 ساله گو انسان فهم کریا گو الهوا یعنی چقدر بلند بگبیت به هوا بکوی اکسیژن نامینه و بیدیش به اکسیژنیتی گو ایدی اکسیژن نما بهنا مهو دچکه قلب مهو تسکنه سنگا مهو بهنا مهو طنگ دبی اب سره هنه اب 7 ساله هاتی فهم کرن 6 ساله هاتی فهم کرن دو قرآن دا نای بیرامن کیجان آیتا کیجان سورتا خود تعالی بحثا کافر و مؤمنات کی دبی اوی مؤمن خود تعالی قلبی وی ولو سنگاوی فرح دکی سنگاوی دلیوی قلبی وی فرح و ای کافر دبی ولو دلیوی قلبی وی طنگ وکا یکی گو بانی با هلکشیا بی برجور بهوا کتبی یعنی یکی گو بهوا بکوی بی چاوا قلبی وی طنگ دبی اب انسانی کافر جی دلی و قلبی و طنگا یا خود تعالی چمال ویدری دبی قلبی کافر ای طنگا وکا یکی گو بهوا بکوی ها انا جوی آیتی جی هات فهمی گونا خو الهوا گابات بعضمانه برجور هری اکسیژن نینا گابا اکسیژن نبی قلب مو دسکنه قلب طنگ دبی بهنا مو دچکه بهنا مو دسکنه ابا وی آیته دا فهم کرن گول عظمانه الهوای اب اکسیژن نینا قی گلو محمد جبر خو چه کربی یا محمد هنگی صنعتی وی تکنیکاوی جهاز میهازی وی هبون گو هری عظمانه فهم بکه تثبیت بکه گو به والا اکسیژن ورنینا وی دازه ورم وی آیت بنویسینم کاریبو نه نه محمد و نه تی انسان دنی نزانیمون و حتی 7 سال بریشی کس نزانی بو گل هوای لعظمان اکسیژن نینا کسی نزانی بو کنگی چونه سر هایوه جنو فهم کرن گو اکسیژن نینا ناخو في آيتين أبا سرك عظمانا قواب 7 سالا كشف بويا 1400 سال بري قرآن إشارتي بالبتك بحثا كافرتي ومسلمان وكافرات كي لدور دا يدي إشارتي ويجيتك آيتك الدنيا قو أنبيجن نها أبتيا
خو تعالى بحثا چیا دکه دبیت بینه گو چیا دجه خود سکنینا لیبل اب چیا هل بر چاوه چقت ولود بینه جی گو چیا دجه خود سکناندینه جی لیبل عینی وکه هرکاندنا عورا بچلو عور دمشن دچن دهركن عيني ولو تشياجي دچن لبلت الواتشي آيات ميزين توي مشاوا وهركوات فرق ناكي هانها إنسانا أبچن صالكا بفان تكنيك وصنعات وجهاز إخوا كشف كنقو براسيجي تشيا دجي خود ناسكن تشيا دهركن دمشن أبا سرا قو نها كشف بويا 1400 سال بري قرآن بيجي يكدني خود تعالى بحثا بايد كي دبي وأرسلنا الرياح لواقحة ما باش ياندي قو با دار طول وقيا وشيناية فطرين بكي يعني آشي بكي يعني آفز بكي اب باي قوتي دارا فطرين بكي وكا آشي الوابكي وكا وان آفز بكي اب حقيقتا باي قو با في وظيفة بيني اب 1400 سال بري بحثا في وظيفة بايد كي اب جنو افسر نها انسانا تثبيت كريا قو براستي جي با دار طولو قياو دخلي زراعتو چاندنية فطريم دكي يعني آشي دكي يعني آفز دكي ابجي سركا كا قالوا محمد امكاناته هنگي هبون يوي يعني انسان ندني قو تثبيت بكن قو اب با چه وظيفة بيني نا امكان جهازات محمد عليه الصلاة والسلام هبون قو بيولا چيا دجي خود دمشن يعني دهرك نا يك دني قرآن بحثا بحرا شور ويا شيرين دكي بي خود تعالى دنا برا واندا پرده که معنوی چه کریا او پرده ناهلی گویا شیرین و شور تبلی هبدو ببن قالوا محمد قمياوي هبو محمد حياته خدا بحر نديتيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بحر نديتيا ايقو بحر ديتيجي او بحر شيني دوي وقتي ويدا كسي او امكاناتي وي او قميه وي ولو مزن قو كاربي هاري وان اوقيانوس مزن وي بحر شيرين و شور تثبيت بكن وورن ويدي بيجن كسي او امكانات وقتي وادا نبو ابا قرآن بحثا بحر شيرين دكي ويا شور دكي ابا نها تثبيت بو قو راستا بحر شيرين هيا ويا شور هيا اينا خوا جفيج هات فهمي قو قرآن كلام رب العالمين اوي قو سري عرض عظمان ازاني ايدي ميناكي وكوي بهزارة هنا نها ابسي چاركي قو هاتنا بينا من ابقوتن